kawunga ndayikunda kabisa iyo nariye neza yego nayibirimo kabisa niki se kawunga niki n'imboga imboga urazizi ngenda yize ariko hari umuntu uri kureba utayizi imboga ni akanyama ni imboga imboga nkuru niyo kabisa yo wakuseho kamanyura neza wakunze amashati wagize gusa unakara amazi ashushe amazi akagira benanga mu nkokora si ibindi ukazugira ngo nivyo kabisa kawunga n'inyama kumutsa nk'udushimbo dukeya tutaboneka kumutsa nk'utundi tuboga rwatsi dukeya kuba kadodo soba za epinari kuba gasombe kabonetse tugashima Imana wamara kurya umaze guheza ukanywa amata oya ni amakuru yo muri Bibiliya gayo ngayo none se nayanje murya umutsima ubatera imbaraga nubwo byafite interpretation mu bundi buryo bwa Bibiliya ariko umutsima kera uranditse inyama nizo mboga nkuru inyama ntizimera inyama n'ukwica bro n'uguhiga ifi abantu bakajya mu nyanja uzi kubona agashaza amina indagara akakuntu kangana indagara buriya nazo nzibarera nko mu nyama utuntu tw'indagara ututundi tw'igisenyo tudusambaza turiya ni tuvisi president mu mboga nkuru mutuntu twungiriza inyama nkuru turaho gapfa kuba kavuye ahantu bakisha